RVA lisusete naloseke su timnu kwa tiama bama izan zabu ajisute khwa ninya khulsom kone kwa bi sa chishna ku kwa tujiwa ninya tsaman tsasa nin tun tsni ko sipa hen kwa unama se shetunya lukatu tsihi tu ku tsi kwa bi tsli tsi kwa chi na singu chiche jishama te halu si sute mo ma mo sute yesunya tengu tulu pege sialo la choni ro wakunama se shehi kwa jalo tironya palisinga si tironya zisha su ngalo palisina hitsa si jiche demo tulu wakwalo usao ngwana nibe swalibi sute koza su manga mate swami manga hecho khwa swami manga zai zisha su tutirwa libi mi makanye nute shamu ngwanya tina zaduni khwa jalo ngwa mama ajikwabi tsibutubu nute ligalo belo zi shasu uzakwa hitsasu mokwa temu malolo i omudisi wusao最主是我的许在家嘞，努我的我别干你，只下手过体肉呀，怕你手过体肉手麻吃，对着嘛，只没事一hin瓜一季没阿罗，阿六百呀，只切的么，只切的多么手阿达不的呀，你知咯，只切假如手的那多么干我别干咯，阿们干嘛呀？为啥有多许多瓜别阿罗？你干嘛是些土瓜罗不罗么个的？Sipa Yesu Jesunya rote wakfama jikwa aliushinima wabi vusate udi wakunama bemaglama ngalo ili tengu kwabi paliseti roabi zujosu chisasu tiro tengu terote maglama ngalo tikwa khwaronya roamya chi halwengai mi ropati kwa tiasu chope chuzate lomamu gomalimatsu zudiama matwe mazama mya shite satiko sami ngalo Sipa Yesu Jesuli rote maglama nya ro wakfama jikwa ronya zujosu tirua libi wusane kwa wakunama wusane kwa wakfate zichete domosu ma wakunama wusane rote maglama ngalo ronya atengai minja roma nima rusini wusane kwa tinili wakunama Sipa Yesu Jesunya rote maglama ngalo tulubi ro tinili ro sojo setyama jikwa wusane kwa atengai mi wakusi ropati kwa tiasu chope chuzate nino nama atengai mi setusi setya duile bi ajisute sekflangu na lokro glasu ajisute aku shamoa